Maikanem Apilin. Tinapalapats napan dansong ken lando iti kuta damagno tapno gumatang da iti armas. Kabayatan na nagpakadwa ni Rina kini Igme amapan da iti kabisera tapno gumatang da iti masapsapul da kini Nana Marsing. Iti kadda da iti tsindaan kalat nga da ng rabsot iti bag ni Rina sana intaray. Iti matmansyon inyintriga ni Tiago tinatgedan na kini Doña Anita. Itagagayem adtoyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Sige, Tiago. Ikan ka iti kungkunam. Akadwata, tapno awan tinay bagam. Agyamanak, madam. Di nalamaw. Ani Rina mo't kayam tintaray ko tibag na. Adto iti kukuam, Tiago. Wow! Agagat ka. Masapol nga iti lasod di makadomingo. At dalat tamayawat mo kanyang akwarta. Babaan ti panagsipdot mo. Iji kabisera. Iso alala ingam. Wen, madam. Apa ngay, syaklaan, madam. Da Bart kan tungan ngay. Apa diyo ida ibaon? Sabali ti trabaho da, Tiago. Katsi ka, dahito iti trabaho mo. Makamukan no adda kakadwam. Tinapatag adda mayawat mo kanyak. Katlaglagi pam at tanto ko kunam. Wen, madam. Kan maysa, mangmangan ka dito yung mansyon ko. Iso akayat kung agtrabaho ka. Saan nanasken niya ibagayo amang manganag dito yung mansyon nyo, madam? Amok dita. Tamangan nga minuko na nga gababoso ka. Saan, madam, saan? Nasayaat nga ron no kasta, Tiago. Itin tumaran sa balyagon daway. Katkayat ko, limod da ito'y atrabahom. Wen, madam? Diyak kaya't amaamuan ni senyor mo. Nalawag? Wen, nalawag, madam. Nasaya at launay. Oops. Rina, iha. Rina! Apay pa pa? Anya jinay danong kanyak. Sinipdot da ka no ti bag mo iti tsindaan. Wan papa? Ngam di kayang tanag. Gapo tabas sitla akwarta tilinaon tibag ko. Anya? Nagtaltalag ka ngamin. Apaya di ka naganad, iha. Wan narod papa. Ngam sa nabali? Amok ton inton maminsan. Agan-an nadakton. Kasjay ka di lang tinapasamakan ka. Saan ka kadimot lang nga nadangran? Saan papa? Masayat ka rin no kasta, iha. Saan nabali? Kinasaritak ni Hepe. Kinidaw ko anayunan na kumadag iti pulis nga gronda iti tsindaan. Kanda dumapay adiso iti kabisa. Iti kasta agbutangan dagiti manipdot. Papa. Intun maminsan, agpakuyog ka kada Bart. No kasta mapan ka iti tsindaan, iha. Sige, papa. Gayam. Nalipatan kayo matan a pinastrak. Umay kayo, papa. Sumrag kayo. Mangisagana ak iti pagsangwan tayo. Sana niya, imay kalakin umusta. Umunag kayo ket din, papa. Mangisagana ak iti pagsangwan tayo. Paayan dak ka di? Sige malangan niya. Italaan agsarita tayo, papa. Iso apat ganda kon. Sige, papa. Mangan kayo iti linutok. Ramanan nyo dahito inaramid ko amas kamote. Naimas na ito eh. Hagyaman na kiha. Papa, kumusta ti kinamayor yun? Ay, narigat iha. Ang mawanan yaman na. Kaputa kayat kumati, takam ko. Kaya't ko nga ibaga, papa. Asapay lang ko, ma.
Tati tumulong laang iti umili ti kang runaan kada kayo. Liklikan nyo kumati ko niba. Papa. Ano ti panagkit-kitam kanyak? Kurap at tao? Saan matkiti, Papa? Ngam palagipan kayo laang. No pa'y amokmat anasingpet kayo. Mawatan kay, kat di kagtanag. Pasiga kinaimbag ti aramida kas mayor ti ili tayo. Nagmalas matan ti anak ta Anita. Tapay. May sa biktima iti cintaan. Inagaw na ti bagna sa daimtaray. Anya? Kasta ti kuna ti may sa pulis kanyan. Kinasaritak ti anak ta. Basit ka no lang agatad ti naglaw ni ti bagna. Kasta? Salbag da kita tattao. O dala matiliwag talaga aparigata kiti gusto. Parigatam, idinto ta may sakamot laang kadakwada. Sana ka man nibdot, wano agtatakaw. Kasta ka ti, Simon? Anya ti katawaan. May sakamot a demonyo, Simon. Demonyo ka, iti sa bali a wakas. Sumardang kan. Kundi ungat ka, nga may sakamot a pasurot, di demonyo! Iha, jak amo arinabsot dati bag mo iti tiyendaan. Mama. Kasta ti ko na ni papamkanyak, iha. Wan nga rod, Mama. Ngam di kayag danag. Tabasit lagat at tinapukaw. Sigurado ka? Wan, Mama. Jakon ibaga adak kalagatan. Tapnasandan nga agungat. Iha, inton maminsan na mapan ka makitsenda. Pakamuan naktap no kuyogan ka. Wano saan? Kuyogan na ka ni Bart. Iti kasta, sigurado nga awan ti mangitaray iti bag mo. Wan, Mama. Tamom ti tao no daduma. Day talamang laklaga ti amuda nga aramitan. Isa masapol nga da kaduam, iha? Kinapod no na, kadwak ni Mang Igme. Kinamat na day dyan ang itaray iti bag ko. Ngam na siglat. Iso adi na nakamatan. Kan sana bali, Mama. Impakaamok metan iti pulisya. Iso nga aduitan ti pulis iti tiyandaan. Kasta ti kuna ni Papa. No kasta. Ado ti pulis itan iti cintaan. Oh, Mama. Api akas na ti rupa yo. Kaslada ka pong tutyo iti imbaga. Ha? Awan, iha. Kandrong bang laang agtrabaho da kita a pulis? Saan laaday tamang saksaklot iti imada ti amuda? Wano mang padpadakal iti tiyanda ti amuda? Mama? Noan niya laditan ti bagbagayo. Saan nga amin a pulis kat kasta? Ala, iha. Inton maminsan, agpakuyog kanto ka na kami. Iti kasta. Sigurado asan da ka ama siriban dagiti dakas at at tao ijay tiyendaan. Agpudno ka man kanya, Tiago. Anya ti ipapaaramid ni Madam Kanka. Awan, Boss Bart. Apay di mo ibaga kanyag. Awan ti parikot nga uray maamwak, Tiago. Manipdutak iti kabisera. Anya? Wan, dita ti trabaho ita, boss. Manipdot ka? Iso mati ipatpatrabaho ni Madam Kanyak. Di iso teramitan. Kastagayan. Ang mamatad ni Madam Anita. Masapol nagtungpal tayo iti kayat na. Tanusan, dakas tayo. Iso nga nagtungtong palaklatan, boss. Sabagay. Sige. No dahil ti kayat ng aramidam lata. Sana bali, tadamot sweldom iti kastangar aramidam. Wen, boss. Kermaysa, agsubsubadak laeng iti pampanangan ko dito'y mansyon da. Kan panagnanaid ko latan dito'y. Isungag tungpal kay ti amin akayat na, Tiago.
Kabaalak ti pamaltog. Wen, amin tayo. Kabalan tayo amin. Dahil talang ka masapol at puntiryahan tayo, timatamaan tayo. Napamahak magtilata. Katnapnag, saan ka di? Wen, ti ka kasawan. Amasapol at ikabusor tayo timatamaan, iti panagpaltog tayo, nukas bilang. Wan Iso amasapol nga agsanay tayo na imbang. Iti kasta, lumaing tayo apumaltog. Sino nga tayo tagtuk-tuk-tuk at rabin? Maturog ako man. Babae. Nakadalungdong. Igme. Ha? Siyak ni Ella. Paunagan na kumata at ay bakak. Ila! Ay, umika! Umulag ka! Adda ka di damag mo maipapan ka daami kan lando? Uno saan? Ni Victor? Awan mo't ila. Saan da ka di ana isarsarong dito asyenda? Saan? Kasta ka di. Ano maghuray ka? Sa dino tiyayan mo ita. Pinapaya, rabi ka ngay may dito'y kalabaw ka. Pasensya ka no na singa ka. Kaya't ko lati umay dumamag maipapan ka dagiti talo nga ubing ide anapatid kanyak. Imbilang ko ida akas anak ko. Ay, awan mo tunti, damag ko kadakwada. Kasta ka di? Sige nga Rod, egmi. Baliwak to manan ti sumarungkar. Barang adan to maipadamag maipapan ka daami. Ila, saan ka din nagsubli dito yung asyenda? Saanan? Anya ka dito na, pasamakin ka. Basta ti makunak. Nasaya ataklat ta. Kat di mula tandak da kamatan ka ni Ma'am Rina ti umay ko dito kalapaw mo. Jak kayat ako naan na alikliklikak. Ha? Sika kumalatan ti makaamu iti umay ko dito'y ha. Gapo ta amangan no anya ti mapasamak. No maamuan da Bart. No maamuan da ngom umayak dito'y. Amangan no sigan tumot lang ti madaksan. Ha? Ala, katap no nalawag ti amin. Isalaysay ko kan ka tinapasamak kanyak. Ngam, aguli magkantulatan igmi. Ngamin, sigurado ang mairaman ka no bilang. Ang talakak kan ka igmi. Ila. Sige, isalaysay ko kan ka tinapasamak kanyak. Igmi, agpakada akon. Agyaman iti panang pasangbay mo kanyak dito'y kalapaw mo. Sakbaya mapan ka, agkapi ka ba, ila. Nakaipaburi ka ko ni ti kapita. Kung nadamot na nalingta ka mute, agkapita pa ya. Sige. Nasapa pa man. Alas 3 pa lang iti parbangon. Nariwot pa ilaan. Agyaman no kasta, igmi. Naipudlok ti amin kan ni igmi. Agramanan ti maipapan ka daami kan lando. No apay ang nagpukaw da. Nakaawat ni igmi. Napudno agayam. Iso ang nagtalakak mat kan kwa na. Kat nagkari, nga awan apulos ti pangibagaan na iti impudnak kan kwa na. Dito iti pagnaak. Saan akon amag na iti kang ronaan a kalsada? Surutak latta da iti adalan. Asumalpot tumat lang iti kalsada nga agpakabisera. Paltog da dya! Apay da dya! Iti saan unay nga dayo tinakangagak? Asino ti pinaltugan da? Nalpasan, Boss Bart. Awanan ti parikot iti tao. Ha! Subog namin. Sige. Intan, tayo pakamuta ni Madam analpasan ti imparamid na. Boss, kasanon ti bangkay? Bayam ditan, mapantagit din.
Dayjayan, nakadayon ti kotse. No sa anak nga agbidot, the Bart Dayjay. Urayak a medyo aglawag. Pakitaag no asino ti pinaltugan da. Talaga adakas dagijay at tao. Dito'y abanda tinakangagak iti kanal buong itay. Asino nga Ha? Lalaki tinakadasay. Asit gak. Pakitaag no asino dayta. Jak am mo daytoy at tao. Kaasimat. Tinasayat. Agpatulong ak iti kaasitgan a kabalbalayan. Isudan ti makaamukan kwa na. Nasayat nga rod na impatungpal yun ti kayat ko mapasamak. Sana siyak ti karkaritan dagita at tao. Asino man amang kalaban kanya, kasta ti pagbanagan na. Madam. Di kagda na, Bart. Itad ko ti inkari, kagunggunayo. Iti impaaramid ko kada kayo. Nadalos ti trabaho mi, madam. Awan apulos ti nakakita kada kami. Dayta ti pagbilibak kada kayo, Bart. Nadalos ti trabaho yo. Nagkunang amin nakalabanan nakdagita at tao. Anya nga ita tinapasamak. Awan gaway da kanya. Naipakaamokon iti asidag abalay. Kat kunada anang ngagdakanumat ti kanal buong. Isudan ti makaammo iti dayja alalaki. Sapay la kumata matulungan da dayjay abangkay. Kat amok latan agapuanan daytoy da Bart. Gapu ta iso dalaang mat ti makaiturad nga agaramit iti takas iti daytoy a lugar. Kotse tinagsardang iti batog ko. Umaykan, babay. Aglugan kan iti kotse. Agpakabisera ka kadit. Ni Senyor Simon. Maliklikan nga ta ni Ella ni Mayor Simon Alban. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Rebutazo. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.